Ngumbau Situ. Msiaisiani kwa choa kana niwende na kuatiana itundini wa kilungu cha Ngumbau Situ walati na Ngumbau mwe ya kutabanya uvo wa mwei na ende ni kuatiwa vikia kuiwo kwa wake na ende twende na kilungu kitu na ende wa vingwe ya TV yaku tendeni wa kilungu cha Ngumbau Situ twende kumana ukumbau wa mweni witu muthethani wa mundu ulane Bishop Kwake na ende ni kuyakana nduthukumangai no kasia kuthukumangai ti kwasia kuthukumangai witha wehi ya kianda na ende nonga inovikia na ukweva na ende bitikili twende na kilungu kitu tukavikie kuiwa ukewa wake na ende Bishop tisio kedia tithi uthumuoni ni na kuyakana tisio kedia no utaviondu wavikie na ukomana na mwendo waku na wamino utaviondu wavikie ukomana na mwendo waku na utavia kana muthukumi wa Ngai ni lazima ethe na family nikenda withie no tongo esi yithia otondo kila mwanake ukwiana witha na wendi kana desire ya kana Ngai ni ngwenda unenge mundu tutonya kwikalania nene theiwe na wendi ucu na muboya Ngai na mwangai wendi wakwa ti kwetela ni twana ne wa miaka 40 kana miaka 50 lakini wendi wakwa ni as soon as netha no kwati o wiani kwitha na musi waku munini starting place ni ngwenda unenge mwitu asa ina yu twaboya na naboya na yu mwitu asa twaenda fellowship imwe bindana yu na ilobi na ambendesia ina yu ambendesia indi otondo anakemeka na mukolia na mwani ngwenda with the way munyanya wakwa na ti munyanya we binda lakini relationship witonya kwila na muthia wa kwitha na musi ina ambia kana kwa nipoye ndi usungi o munthi na tweka lo ibinda na indi muthenya umwe sombea ne wisi ilande to na ndabisi nimbo yina niwe nina mu ina na ni sawa nina cia ye negwe moja mwingi muno negwe moja mwingi muno ina indi twambia ela wasongo meta courtship kumanyana kumutwa musikwito kumutwa kwa siai na ai ndaumete ndene wa mbai yito ya kamba au mete ndene wa mbai ya ekoyo jina yuzi wetha ni thina munene muno kwa siai nondo kwito ne kwatwa itwe mwikoyo na ava kwania musie muno ali wethe ya family ntayaisye mucio baikao ke mwikoyo ngi yela na moto ye mujina ina atabya soso na ando makwa ati maze nona mo masai nona mondongi mombaluya mwikoyo nyombeno ingi mukambo wonde wayo twete mwikoyo ngi nyombeno na uambia kwambozi kwa kaswani na numeta Mombasa na sioka ingi Mombasa negwa wo mwingi muno nondo wotangi twazia kana twesiumbe nzau ina menye ndikwete mwikoyo niete mundu muka wa Ngai mundu mukite Ngai lakini nondo waitho kwani ila cia imucie na ndayibona ndasiese no cia mayangos yuethe ape na kilingi lakini tamwe akatuboya nithi twa ndombola na twaendea na uboya twaendio na uboya ina indi Ngai ololo cia ngocio na kwa methe andine swani oyinge no ndina mukabi ndina mumbaloya ndina mundungi nemeye twekale tone kwenda kwa Ngai ina Ngai na twekiye chama kiu indi mwaka wa miongo nyanya nemwe nigo twatawani vizwe ine na twegwe mbojo nundu ne gumisho witu ne wa sianesa ina alamona yuo munde ni miaka mingi 40 years later actually kumatwatwana nene makola sio ikulo nga makodia yu mwikoyo ne mwikoyo kana ne mundu wa Ngai ina ganu wa mekanesa mamwenda acha kwa vasta kana maundu azu mabitie na hivi twaendelea kwa kamusi wito jinde ne wa mwaka wa 2021 na twamina miaka 40 ya kwitha imwe twina ciana inya anakeli na etwele na twina esukuwe maito atano Kwa mutungia Ngai mwabena twaza it was worth waiting. It was worth the prayer.
ina utanu mwingi ni kwetha tutabana siobo imwe ne pastor mwenzangu tutembea imwe tukika wia wangai yuethia nona umisio ni museo na kubola ni kuseo na ndio rana mbotu sunge kulela ngine na ukulia ni kwithito muno nthini wa mbaito ya kamba ni kwacho mbaile ingita sithaiwe lakini akati nene hito uithia mwanake nuni wenda utwana na asiai nitame kwenda kumutavia ti kwenda tuenda na uthi ukaneenyangania yo ila mundu muka kana mwanake wabanga kwenda utwana kana mwitu wabanga kwenda utwawa no ithia kwenda kwa ngoo yake asi make nimekulia kana anana make nimekulia aile kwikata yu uzune thina munene muno ebindane yeyito nondo wa asiai kusakuya siana yu kutwawa kana kutwana number 1 ni issue ya wendo no nginya mukendana na yino wezi ntona kwende usiwa mundu nondo asiai mona abwana ni matona recommend lakini kuamua niwe mwene ni kwako yuko otondo kwetheiwe kwako 1 ni kwenda ka umisio muno thini wa yika nondo asiai metha na concern kwakwa yai concern ya ungi watu aitwe kwito makia biuka another issue na nondo ya dalile na hii kotine musikoleka ithoko niwethia ni ningu judge wa on account ya mundu ungi na yugo umisio wakwa na kuboya nikuo kwa ningie kusinda kwa ni ndonya recommend kwa nake kana nipenda umisio ona musiai waenda wa mwana na akwya baitonyaka monenge nda yata musiai no chamba kuweka chamba kuimbola ukisioka kuboya no kisioka ya musiai yengi ukimwa etha wakwa kana inya wakwa nyendina mundu ungi ngwenda nenda mwitu kana nenda mwanakeo ando musiai ni musiai akakwithukesia na akabindwa position yake lakini we chango na ujazi ane na thina ina atoloka musio na andika asioka yete thina kuna mopia ngaliko ya asiai ni maile kwitha na umisio nondo etha mwanake nwenda mwitu wendo ni muito na tikindu cha kutilome tukina kwecha ntwaile kwithukesia siana na kumata thini woguo nondo of course musiai ende ya mwana useo lakini juno tonya kwenda useo muno atwae mukamba ndakatwae munzaluo na thikaje kukila nlato kweta cosmopolitan tuyani ya town na hivi tuyise atuone mukamba atuone munjaluo hivi tunasomie hivyo ndhe kuyo pamwe nzaluo pamwe na hivyo ndeto ya Kenya kwa tuisizia kaputu yona ndeto ya Kenya na kemu sia yesizia ni monzaluo ni mumelu you get there we katika different levels huwa sia ine maile kwetha mena umisho pia yu asia yame kukila ni asia ime kuelewa tita la se mana ipute na mai maki kamba mate exposed mata ukataoni yu asia yala jume kwetha na siana sio twana yu mondeo na asia imethite taoni ma interactite na ando ukethia ne meelewa mbainge twe one family although twe different twe language tofauti Kuni ona ni kindu yukiende na kwetha yukila isi kwibinda yuto ya miaka 50 na bwetina uga na kela yume utwana jumu seile na thina mwana wa kwatwa mwikuyu mwana wa kwatwa munzaluo na mu Kenya na twende na umikiza no ona angi ne mutwa azungu mwana ndo soma juka na mwitu muzungu you have to accept ni mwana ni mwana na ndisyo kandini wekulela ni nao kulia ni baje kwa ngulenge Munduko miwanga inongina ediwe ena musie yu ekuli yuneseo na twesunge akimandiko yu number 1 munduko miwanga nonginya aketha ena musie party ambao Biblia yetu ya kana tiuseo ula mundu ambaye ni Adam ngai ya mumba ekale eweka na tuona ngai ni wa museo bisi Adamu mutethesia kumu thoko miwanga ino kunidie mutethesia mutethesia ti aitu nondu wa kusiasiana mutethesia nondu wa company kwitha imwe companionship na ethe wanake ni mundu wa musomu wina skills yosi yake tukethia ni mathoko maimwe yupati biye kulu yu Paulo mutabania wobo ndai kibeti ai Ngumbau
no kumba wake wayati aina kinengo tukita kwa kisungu celibacy kana kinengo cha kwitha wiweka yu Paulo ni wa sacrifice yenda katwane nundu wolovo ko maisha make onde ekala eweka na Paulo atwita ati ethiwa wenwina kinengo takiichakwa ona bala ni igwa moyo nyonthe mukekala takwa lakini etha ndu atakwa etha na musi wako ko yitwe na andu aciele pe mutumea pe mutabania we ubo wa ubo we musi wake na pe mutabania ta Paulo na tia ingi na abotho muno ambao ndena musi nundu wolovo kwi makanisa ta Catholic ambao watwika father ndo twana lakini ibinda yene twandena kuona challenge cha mafala no father indi bundwane atwa siaite ziana kila bandu na wati ano kila kitina chaka na museo mundu ethe na muka wake yuko ukethe yu twa kunikila maandiko no museo mundu aketha na musi wake na gwa Paulo ni tutabia kana kila mundu ethe na muka wake na kila mundu muka ethe na mume wake nikendo lobo withi ni wekala nesa na mikwa yola lai mikwa ya maundu acio nthe makimwe matevo nondo kila mundu ena musi wake in fact maandiko mekete binya muno na twacia ona mutongoi ethane mutumia we kanisa ethwe muume wa mundu mukome kwa cicia Biblia ni kunena muno yulo wa mundu na muka kuni tutona kwete conclusion ya binya muno kana ni violate kwetha mutongoi ena musi wake akanenga ni mfano wa kusubia musi kusubia muka kusubia siana kuungamia musi wake bia damundu ndatona kuungamia musi wake akaungamia nyumba ya Ngai ata ko ni baile tokethia mundu na musi wake asante. Wow, nende nutono nenga musi aise ukamutavia tekum kindu kila waile kwinuka nacho akalilika na kilungu cho mundi muno yulu wa mesi musi aise wakwa yulu wa musi ni mwalimu wa family nundu wa ithoko cia family la ciebo kuma muika kwa na kulika maundu ni maingi kubikia young families kwitha na mathina makau kutanisia na maundu alama ende kwebo mundu nginya musungwa mita family violence ukethe andu metinda machana ngana machua na tamaundu ala twende na kuona Ngai niwe waambelelie nyumba kana musi na kuumisi yitu no nginya tukameungamia kuyana na ndeto ya Ngai no nginya muse aketha mutumea wa kwenda muka wake na kumusubia na kibeti nacho kwitha kwenda muume wacho na kusubia musi juma undu ane twende kuona machabinya nundu wa mamanyisio mai no tweta new age ibindane yetu na kanata yu Kenya ne twetekelete piu kana mupango wa kando ni kwa ile to mutumia ketha anaka atatu anako yanza ambao tiyo Ngai ni utumanyisia kubwetha ni tusubia musi nongi na tusubie misingi ila ya family tunengetwe ni Ngai na twasubia misingi isu tukaya siana si unenga ndai ya family si unenga ndai ya ndeto ya Ngai lakini twakwatania ndeto ya Ngai na maisha momundi yukithia nyumba ndi ungamanesa kuutwe na challenge kinene muno cha family na take home ya gwela ndo nya gutajwa ni soane ya muno yulu wa family yaku na yulu wa Ngai ndayo ne mwaku na kusubia musiusu na kuoya siana na kwenda muimeu na kwenda mukau nikanda with family yetha yena binya na family yetha yena binya kanisa no yetha wena binya na kanisa wetha wena binya society ne kwetha yena binya asante na ile mtu anatoa musiaise mundu ndo kwate au kwate ba nye base ya kwa obisi wako we Mombasa bandu beta wa Baxton baune bo ne thea wa nditabani obo na nene thea wa ni ondine wa television JCC TV nene thea wa ndine wa Facebook okethea okilango tabanya ni nane ngando kubikia meo misiyo popote mai
namba yakwa ya simu ila utongwata nayo ni 0722 873013 0722 873013 ila yitawa ya email Charles Kwake 57@gmail.com. watu makabalua namba nisu nengusungia wangulie kulio nengusungia wetia mboya nenguboya. Asante. Yeah. Mose sebuni wote ndomini ya kilungitu mwadhani wa umundi lakini chuma chukite tukedi wana ke Bishop Kwake ingi twende na kumana ukumba wake balu tukeda tisisi ya yulua wito wake tini wakuitwa wito ni wake ni ingaina kutia musi na kutia wea na kuvikia na kukwata na musi otonuta vikia na kuiwa pabikia ata wethi yani wambi ya kunaisi ya ubo wangai ungu wa Bishop Lai na indi tida tinene ya yulua ikanisa na utongoi na ingi tinene ya yulua ikanisa na mitandao ya mikumu kanilie kana church and technology na maunduangi mamudhembato sunengi tukeda tinene ya yulua kanisa na utongoi wale kuikata ukethi ya mwaka usu tuwe niwa wiki ya kusa kwa tongo ya seo na waikithia moguo ndeni wa ndie itu nitunge wa mwananu ndo kutambanya na kwa masitoma kwa nito wa Veronica Siombua tiwa inesa. Ngumbau Situ.